Shopping insdang ya kani ka video ngashko aban kerpa je pi boro bapinya follow ya kani ka Instagram account ko jongi namar kibon ki baong ba kimjuyo ya ka notification ha ka YouTube ko jongki ladangi upload ya ki videos te ha kani ka Instagram account ngi pentep bai ya ki followers ki jongi ladangi upload ya ka video ka bathamai hakini ki stories ngi shit pentep bai ba ngila upload ya ka video ka bathamai mar sendap upload ha ka YouTube ngila bu yakini ki stories padru pila ban klik ya kani ka link ka badan ha kani ka story bat sa klik biang ya ka te ka link ka badan ha jrong bat kansa pau ben shaka YouTube bat pinsi ya kani ka video ka bathamai tes ngobha follow ya kani ka Instagram account ko jungi kanang ba pindum do yaki videos ki binga upload di sesisian part ngi pedang sumbai pi baro shakani ka channel ka jungi bat hakani ka video in pay yakini ki post ki barang surat thamaya po Shillong Meghalaya yakini ki post lapalai daka Bioresources Development Center lane ka BRDC Shillong mentau benai arajar puar ki kertani jungi ki post kilong kumne project associate bat ka field assistant kelas di lane ka tarik bakado bapila ban samad yiki applications kadai haus potering benai Jun arajar puar yakni ka post project associate ka balai artali ka salary kalong kumne yakito ki bala pass ya ka national eligibility test kom ka CSIR lane ka UGC nan badru ka lectureship assistant professorship lane ka gate ka salary kandai lai phoi hajar plus % house rent allowance yakito pat ki bampat pass ikine ka salary kandai arpasan hajar plus % HRA ka upper age limit kadai laipo arts nam bat kandan ro ka relaxation hadok sans nam yaki schedule caste lan yaki schedule tribe candidates ka educational qualification kalong kumne pelade ban pendap ya ka post graduation ha ka botany lan yaki wigi field ki bayahap badru ken I preference ba yaki candidates ki badanya ka specialization ha ka taxonomy ya ka post piran kam shisnam experience ha ka documentation lan yaka field work ya ka post field assistant ka balai kawai ka salary lan ka tulap ka dai 10,000 hak si benai ka upper age limit ka dai laipo hours nam pat kandon ka relaxation hado sans nam yaki schedule caste lan ki schedule tribe candidates ka educational qualification kalong komne lade ban pendap ya ka BSc hak ka botany lan ki wiki ki field ki bayhap ya ka post mendan kam experience ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply kini ki post pihak ban download shwaya kani ka official notification bat hapok jang kani ka official notification kala don kani ka prescribed format jang kani ka application print ya ka application format bat pendap ya ka bat da phila ada ban pendap pihak ban submit lang ya kani ka application bat ki original documents ki jang pi shaka office of the member secretary Bioresources Development Center 5.5 mile upper Shillong shwalani haka shpauterik banai Jun arajar arpoar ya kani ka official notification lani ka official notice pelak-pelak hida kani ka BRDC ngala aya po description jangan ka video tes ngobha download bat pulih shwaya ka shobapin apply kini ki post lada pe ko ban tip susu spang ki details